Abushanfo esam mwache emwa emwajo ebio Ghana television aso eni odi say first time ni odi ehye mu dia ne best say bon dey say obe subscribe obe comment obe share e ama ofoforo no so atimi anya bi ahwe na the flight ya san ama ye musu bi o apepepe o ni tua say ensem no e baba tofo na edika na esefata so atimi de baba so mu dia anya we always stand for the truth ye de baba ababa so mi ahwefo enyina eni ti no bomo ye na afi em fast da kase emfa ma ya bo afra bena bidom timi e boye na chidom ya great and glow cosmetics sanso na general organic foods eni ti na tetreba center serenku papa ne koko didi ye wo wia na akwadwo apom de hwehwe mu nya de free na 34 akache na bibia etimi akoso kama ede amawo medium je so medem sonfo nana K Jesse Abrantie na abusuyen ensem wo fie ha ye busa se aso sabi oba bo adwaman a asotwe be na wo hodema no be man so bo adwaman a asotwe be na wo hodema na so awade mu ankasa akra na adwaman mo will we encourage adwamamo na mfaso wo so anasese bi mfaso eni so abusia mfoni bi twagu na de adaroma man na ne ehusima ye ba afie bebo de awram se be ma be no so akwakoche ne yira sabio waye abortion ma akoma edu na je se obesie emu orem abusia man na ne ehusima ye ba sisi ya me wo London baby am wo ye Walthamstow wo we hie nkun yi bi se wo Manchester wo Birmingham wo Northampton wo Southampton, Milton Keynes. Outside London baby wo contact me mami wusu anase Helena. Baby a wo bia so far as I wo betua wo postage. Ye be postu e de abrel. Se wo ye kokko, se wo ye tuntum, wo ye ho ne ho. Kala bia wo ye wo bi ho ye fita. Be enku bia wo pe bia wo benya bi. Ana obi wo ho a wasra I had enku a no odin no. Na mane kala no ni body na ye basa hydroquine no asay kala no na se wunya glitter and glow na wo start beginning no ube hu se repair wo kala no ube ye kama ube ye kama say de mi gina hoy small girl hey enku no baby anya fe na wo betete samna asra wo ho obi wa na nso oben ye wo na nso oben cream ye wo can I say stretch marks bibia anomu ye wo whitening wo se wo a wo ye kokko wo ye fita wo pese wo ye fita bibia wo pa wo hwi wo ringe Santiago kra anase na brown wo Ghana enku bia wo pe bia wo benya bi na me de me kan landing for contact me a bibia wo bia me de bebrel me wo fie 24 hours enti anytime bia opesa wo frame numbers me enu nyina so a ba bia wo bia de how bia wo ka kire me a me sort problem na ma glitter and glow na ye wi ani aba organic product so konkonte enkate rere edien esese kwa de wache powder ye wo prekasa powder ye wo ginger powder ye wo honey wo ho bibia konkonte ye echese enwo zomi everything bibia wo de wo hwehwe sa product ya Ghana hwehwe Nana Brown anase Mr Santiago eba landing so a contact mami wusia Helena baby a wo bia no ye di bi bebro bibia wo ho wache powder kran so e wo ho enti bibia ni ho a wo hwehwe a won sanka enti ni nyina ye glit and glow pia wabusia yesam wakwa ba bio we se yakwa daniel ho ba se de na chese otu se there's fire on the mountain abusia emfoni bi twegu aba fontin tan kase yesu a abrante ba kwa chese ode ne nsem ye hu se yenkan se emu odew se mu oyew se yenya de ni wo ye buoyi abrante nsem a wo kan se bi wono oba atena se awarefo adofo amabra bonenye ne na wo mo ehya ase na akwa ye nsem bebra ba ma eche ma wo se wobai so bi nanse ni suban ba kumienu bi asesan esan be manankasa ebra wonya emfa ntena na ho de bia danti na be metre mo so wakwa akwache wobai se wone ono ankasa na danfo twetwo mutwo a chese ni akatima kapen egusu a ekoso pepepe na wobai enso ede ensema ba beto abonten a wose se bi enye ne percent ka obefa be ma one ne ti echi na mum bibia nkoka papa enkonkwaje chede be metre ma wose chese de aye ne yawo na komam kase pa na se wobai se bi
waya abosi maku edu na se me busa se emu ntemu kese pa ene se yenko na so fa woni ene waso ko na kokko hwe bi se na be ya da chen asem ne ye kan be kasa asumasi ana so obenten wo ho ya na so de comment section no egu ase ho no e de ama e bre se mu ye no be di ahia mu yenko na so fa woni ko hwe bi bre sisi ya ya ba sisi ya When we say we need my Santiana, boy, yeah, they are not talk. So I'm living also country, so ain't no you be free. Now, Bashan, now, down. Why would you have KOFI 3 steps, so you can say, what two for silent, what Moja ne basse ti. Who dey ka dey go ba me? Na so me ba me. Eh, na me ka. Ura ka. Shege. Si ura ka ni bi. Nyanyanma. Mundi alo. Wo na wa ye be ma be ye ho gaga. Se munye fa sha akra no. E ma ko shinya ntimi sha. Aji ya sa ma me ni papa wu nti wu passe. Wu me passe. O case na 2012 o kwa yin ko se me na na say ya ba me be fa no police program ba bia be chi o se me be wi ama ma obi ko obi akọ wi ade na so abefa ne ko o ni so we ji
Ansa nyame ya adom so say wa wunua na okoya. Owuraku ana ohye. Na menua na wuti o bi ka se koku wa na ara koku. Nyame na tua o ka. So wo so na we fa no na na de ka ba. Ede wan fe na. Ede wan fe. Na o beka. Enya no na ka. Eda no ni aka no. Eda ni o nya hwe. Wo mo abiri wa ya na mai ta ko cha. Abro ya na ko cha. Abro chire. Enu afafo na no. Yan fo me ba no afafo. So we dey abro chire sika. Ya no mu dia abro chire. Tina sa ni ma be 5 chama. Obesie esi ana abọ me pusa emu orem ahomete se oba besie timi ya bọ hye makoma 10 ma ba na so se ye no kre se enya no kre ye ni egusu edi asem ye chi na Ghana television de oni tuase abena abenyina nsem bi se no we always stand for the truth everybody euroma do mosuku de esem bia no ye de beba aba beso mo ma won so watin ehun nia ekọ ye de asra kese na bema ya bo afọ abena bi ontimbo ye chi dom ye great and grow cosmetics anso na general organ foods and Kinaata eba center wo den se de die stenko papa kono kopi o makache na afio montime hwehwe apom de mu nyina mani sipi esita kese emfa ma ho anopai awie anwumre me de asra kese na ema me producer on duty Edmond Opoku Chief for Kimberg me so betina wi mhyen mo chinchimiye ya de ema wo medium jeso me de mo somfo nana K Jesse Abrantie me stress bo mo de se wo be subscribe wo be follow be comment wo na wa share e de ama foforo e de ama ye Instagram Twitter babia na e ye Ghana television wo like wo follow wo comment no na wo subscribe wo no asan a share e de ama ye medin e bi o me de mo somfo nana K Jesse Abrantie have a wonderful good afternoon, good evening and good morning ebrese mu no me say no de shemu makrao. Oh, Doc. Yes, and you won't, Doc. I want to know why you did. Who knows why she I've said, you need to no, say the young cook. So when your stomach was up, said the young had been so as I become. But then, crying, meaning said, if you be forcing a I don't know. Test results natural say when you malaria when the moji. Yeah, 3D. Yes, malaria. Nani yem no so we no here. Tinatet tomac, and a tinatet malake. Famano nano hobetono. Malake, anything I take to Mac. I'm on my free. Kinaata malake, eyema obi a wanya malaria fever. Na Kinaata stomach mixture, eyema obi a wanya heartburn, indigestion, na ne yem eye ne ya. Kinaata de3, FDA ahwehwe magye atum se eye.